Handak pangthokkani haina tawriba Sangai Festival 2025 ase government na tawbigano aikho yum loidri karam kanda yum sangani khangdri Sangai Festival tawragadi IDP singna sokiba thamoise nongma natraga nongmadi nakoida su phawrpa yai haina phongdokre Sasat ki Kuki area da sampui ki Naga kangbuna laksilaga makogi lam temkhaigre haina kanna sauna kre Kuki sing sasata laikho hwre natraga loina hundo amaga lao hwre haina phongdokna kre haina social media sibla thagana rakle Kuki Liberation Organization KLO na wafam kharaf thamlakpagi translation thamjari laurok pantha yorokpaga loina na kanagumbana lo aba matung phauseng amata cycle area dagi puthok pigano hojik asi la loiba natre aduna sana thangnaba watanaba thawai wanadana bagi tamak khanghanjabane kanagumbana haiba wahai asingak na chalamdaba thoklabadi aikhoina tawrappa thabakta nungai taba tawbigano haina Kuki Liberation Organization KLO na notice tholakre En Biren Gini Haiba audio clip ki case November ahum da hearing sa tharagani haire Supreme Court ta En Biren Gini Haiba audio clip ama social media da viral oirakhiba adu gi matang da Kuki Organization for Human Rights na thangalakhiba case adu gi matang da satharakhiba hearing adu lakliba November ahum da makata na hearing sathagadawri case asugi matang da Kuki Organization for Human Rights amasung Union of India gi maikai dagi lepliba council singi marakta Supreme Court ta tongan bu wafam phongdoktuna ngasi phawba case asi sathaduna lakhibane Petitioner ki maikai dagi hiramasagi matang da judicial scrutiny sathaduna viral oirakliba audio clip asigi matang da asumsum da thidokna ba taksinduna lakhibane adubu respondent ki maikai dagi lepliba defense council ki maikai dagi hiramasagi matang da competent authority ki maikai dagi mathau taba processing locally haina Supreme Court ta thamkhiba laikre lakliba November 3 da Supreme Court ta sathagadawriba hearing asida case asigi matang da asumsum da khanglaba matung makha taba law ki oiba proceeding ki satharakpa yai haide Manipur Legislative Assembly suspended animation thambasina tokai taba pamba ethnic group singna Manipur thugaiduna masagi oiba political demand tawbada hena maning tamhanlabra haina thamlakle Chaliba sahi asige haukiba February 9 da India legakna Manipur Legislative Assembly bu suspended animation thamlaba matung tha adugi tarahumdoi dagi hauduna ngasi phawba president rule thambasina Manipur thugaiduna tongan ba ethnic group singna masagi oiba tongan ba political demand tawbada hena maning tamhanlabra haina lebak miyamna hangnarakle tha asugi kongani thoida sahi yankhai helaba matung NSN IM gi ato kilonsa twingalen moiba masagi pona phamlamdam somdal da lakhibagi khongsan aduda Mahana ukhulda mahaku okpagi thoram amasung ngahan Senapati district ta miyoi lising ni phu hena tenduna pangthokiba thoram adu da haukiba sahi kayagi mamangdagi NSN JPRN na lokhalakliba tongan ba political gi oiba khongthang singda natana India lengaka NSN IM ga sathariba political negotiation asida Naga miyamna amata oina sawadle haba masing yamlaba miyamna mahakpu harau tayamna okpa sina khangba ngamle NSN IM na haukiba sahi kongani pan hena India lengaka mai pak na wari sanaduna mangda sangsen bangam le hana phongdokhe asida natana mahama Senapati bu Southern Nagalim ne haibana singba wafam kaya phongdoklamkhe nengsingba yabade NSN IM na matam kaya gi mamangdagi awang nongpokki manungda leidiba Manipur Arunachal Pradesh Assam amasung Myanmar gi Northwestern South ta khundale taduna leidiba Nagamiyam amata oina punsenduna Greater Nagaland sembagi mangduna lakhibane sahi yankhai gi matung thingalen moibana Manipur da lakhiba khongsa da si yamna political gi oiba charang na ba thoklingai seiraktane asuk siraba talak asida moibana ukrul amasung Senapati da pangthokpa miyam tinba mifamda Naga miyamna taliba political demand ase kaidongai da compromise tawba leiroi haina suphongdoklamkhe amaromda India gi saru ama oiriba Manipur gi ukrul amasung Senapati district ta NSN IM gi lusungba thingalen moibabu okpagi thoram aduda national asigi masu ahum gi phiral miyoi amata gi khota paiba ukhide madugi mahut Nagaland gi phiral ne haiba phiral sing saruk yarba miyamna khutta paiduna mahapu harau tayamna okpagi mamikia uba phangkhe Manipur thugaiduna Greater Nagaland semnanabagi mangliba NSN IM gi phiral amasung lamdam asidagi tokhaiduna Greater Nagaland sembagi wafam phongdokpada state amasung central lengaki maikaidagi kariguma wafam amata phongdokpa laikhide October 18 da moibana Senapati gi tahamjam da miyamga pangthokiba mifam aduga mari leinana Senapati district ki additional deputy commissioner Ningraingam Leisan MCS na Thokpa Traffic Advisory amada TS Moibabu Honorable General Secretary GPRN hana address tawkhe Indian Constitution ki mihut sing haibadi MP
नत्रगा MLA दा सिजिनगदबा वाहै असि मणिपुर लेंगाकी मसक नायबा ऑफिशियल अमना सिजिनख्रिबसि कनागे अयाबा मतुंगना सिजिनखिबनो मसिना मियामगी मिहुतसिंगदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा इकाई खुमनबा अमदि मरुओइबा दु मयाइ चमथाहलबरा हाइना लाइबाक मियामना हंगनरकले असिदा नतना हौखिबा सही 2023 की मे 3 दगी हौरखिबा इरांग असिदा कुकीजो फुरुकी मियामना मणिपुर थुगाइदुना लेजिस्लेचर यावबा तोंगानबा यूनियन टेरिटोरी की डिमांड तौदुना मखल मखा कियागी खुंजंगसिंग संगसेंदुना लाक्लेबने मणिपुर मियामना मिखलदा बोट थादुना खनखिबा लमदम असगी मिहुतसिंगना तेलबा मतम असगी मनुंगदा लुसिंगबा अमा खंतुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेंबा ngamnaba honagadaबने हाइना लेबाक मियामना फोंदोकनारकले मणिपुर स्टेट असेंबली मखाताना सस्पेंडेड एनिमेशन थमदुना हौजिक लेरिबा प्रोसीजर रूल असि मखाताना चथदुना लेरबदे लमदम असगी इंटीग्रिटी दा अनौबा चाइथेंग कया थेंगनारको याबगी ओइथोपा लै हाइनासु लाइरिक लाइसु हैरबा लमदम असगी नहासिंगे माइकैदगे मत पिंगनारकले नेशनल हाईवे सिंग मेटई सिंग फ्री मोमेंट तौहनदबगी मायोक्ता हाई कोर्ट सुजाताना वकालकले मे 3 2023 दगी कुकी लमहेन तुहेन बसिंगना मखोगी टेररिस्ट सिंगा खुसमनदुना मणिपुर दगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लौगने हाइदुना चथरकलिबा तमथिरबा लान असगी खुदोंगचाबा लौरदुना नुमित अदुदगी स्टेट असगी मियामगे लाइफलाइन ओइदबा NH2 इम्फाल दिमापुर लंबी अमसुंग NH37 इम्फाल जिरिबाम लंबी यावना एशियन हाईवे 1 इम्फाल मोरे लंबी परिंगदा कक्नबा मेटई फुरुकी मियोइसिंगबु इम्फाल वैली दगी हेंडोक्तुना हाईवे सिंग असिदा चथोकसिन तौबदा अथिंगबा पिरक्लिबसिगे मायोक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा सिंगजमै मथक थोकसोम लेकाइदगी थोकसोम सुजाता चही 95 अपोक्पा TS नोंयाइना पिटिशनर ओइदुना वकालखरे मणिपुर दा हौजिक मायोकनारिबा फिबम असिगी मायोक्ता मांगजल थाना चोंगथोरखिबा नुपी लुपसिंगे मनुंगदा अमा ओइरिबा इमागी मैरागी प्रेसिडेंटसु ओइरिबी TS सुजाताना फाइल तौरखिबा वकादसिबु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL number 27 of 2025 ओइदा लौखतखरे कोर्टना मैटर असि लौखलकपदा पिटिशनर की माइकैदगे सीनियर काउंसिल खादेमनिना लेपलगा महापु काउंसिल सिंखैना मतेंग पांखे पिटिशनर की वाकत असि रेस्पोंडेंट सिंगना यूनियन लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डिफेंस सेक्रेटरी लैमखोंगदा लेबा 57 माउंटेन डिवीजन की GOC मंत्रीपुरखीदा लेबा इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल साउथ मणिपुर लेंगा की महोत सिंबा चीफ सेक्रेटरी अमसुंग DGP ने पिटिशनर की माइकैदगे सीनियर काउंसिल खादेमनि चीफ जस्टिस लुसिंग बेंच असिदा तौरखिबा सबमिशन सिंग तारबा मतुंगदा कोर्टना PIL असगी रेस्पोंडेंट तरुक्ता मथंग थागी 33 फाउबगी मनुंगदा पाउखुम पिरकदबा नोटिस सिंग इशू तौखे हाइदे पिटिशनर कोर्टा वकालखिबना मे 3 2023 दगी हौना नेशनल हाईवे सिंग स्टेट असगी तंपाकी मफम सिंग दगी मणिपुर की मिया मरोइना मेटई फुरुकी मियोइ सिंग बु चतोकसिन तौबदा लेबाक सिदा चतनारिबा लॉ सिंग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक्ता लेबा थवोंग चथरक्तुना अथिंगबा पीरे अदुगा डी फैक्टो बॉर्डर ओइरक्लबा बफर जोन सिंग थमजिलक्तुना हाईवे सिंग असिदा फ्री मूवमेंट तौबा याहंद्रे हाबसिनी हदक्ता मणिपुर अमसुंग यूनियन लेंगा की मिहुत सिंगना KNO अमदी UPF की मिहुत सिंग मिफम पांगथोकलबा मतुंग सु एग्रीमेंट होना खुयेक पिनादुना सही अमा सांगदो हलखिबा थोंग असिनसु हाईवे सिंग असिदा मिचम सिंग चतोकसिन तौबदा अपनबो ओहले अमसुंग मियाम की मूवमेंट दा अपनबा पीरे हाइके थोंग असिना मरम ओइरदुना लेबा असगी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 19 21 अमसुंग 301 ना पीरिबा राइट टू इक्वालिटी फ्री मूवमेंट ट्रेड कॉमर्स अमसुंग लाइवलीहुड सिंग स्टेट असगी मियाम की ओइनसु चनाहनबिदुना मसिना पीरिबा हक सिंग फंगनबियो हाइनसु वकालखे मणिपुर अमसुंग यूनियन लेंगाक्ता डायरेक्शन पीबीदुना मिसम सिंगना चतोकसिन तौबदा थिंगबा पिहनबिगनो अमसुंग लोगी वांगमदा लेरक्लिबा बफर जोन सिंग लौथोकपियो हाइना वकतसु थांगलखे थबक सिंग असि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 अमसुंग नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की मतुंगिना चथगदबनि हाइके लोइनानाव हाईवे सिंग असिदा न्यूट्रल ओइबा सेंट्रल फोर्सिंग डिप्लॉय तविदुना फुरपुना मकी बियो सिंग अयत अपन यावदुना चरहनबियो थबक सिंग असि माय पाकना पांगथोकनबगिदम हाई कोर्टना येंसिनबिबगा लोइनाना हाई पावर मॉनिटरिंग कमिटी सेंबियो हाइनसु कोर्ट वकतखे मिटे अमसुंग नागा मणिपुरी ने अदुबु कुकी सिंगदि मणिपुरी नते फॉरेनर ने हाइना हिस्टोरियन अभिजित शब्दाना फोंदोखरे कुकी सिंग मणिपुरी नते मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम असिता सेंगना फॉरेन इन्वेजन की इशू ने अमदे प्रॉब्लम ने हाइना हिस्टोरियन अभिजित शब्दाना फोंदोखरे ANI न्यूज तपीबा इंटरव्यू अमदा सगनारबा हिस्टोरियन हाई मणिपुर वायलेंस से मेटई अमसुंग कुकी अनिगी मरकता थोकपा एथनिक वायलेंस ने मणिपुर हौजिक खुंदारिबा कांगलुप असे अहुमने अहानबदा मेटई अनिसुबदा नागा अदुगा अहुमसुबा कुकी ने मरा असिदा मेजॉरिटी ओइबा मेटई फुरुपना सुबनगी इम्फाल एरिया दा हाइबदी मणिपुर की अपुनबा पाक चावल लमगी सुबनगी चादा मंगा खक्तदा
confine tawduna leibane aduga lemhoriba chingi saruk sing hill tribe singna khundabane naga haina khangnariba kanglop ase british na christian dharma sandokpada chingda khundariba tongan tribe kanglop singbo punna naga haina khangnakibane kuki su tongan tribe singi apunba maming amane manipur issue gi matangda aikhoina khangba yabadi kanglop ahum leiriba asida haibadi meitei naga amasung kuki hairiba sing asida manipuri hairiba se karamba kanglop no haibasine sahi lising ani henbagi puari lejaba manipur da palakhiba ningthau sing meitei ne malem da maming leiraba manipuri classical dance asisu meitei gi ne aduga manipuri language manipuri lol hairiba asisu meitei gi lol ne maramasna asengba manipuri hairaga di meitei ne adubu naga su meitei gi yamna naknaba I mari lenabana naga su manipuri ne adubu kuki di manipuri nate british record ki matungina kumja 1900 ke census ta kuki gi missing ase matamadu gi manipur gi apunba missing gi sada amakhaktani aduga kumja 1850 gi mamangda di manipur da kuki amata leramde makhoi gi missing zero ni haina su abijit sabdana phongdokhe mahana hai kumja 1891 gi anglo manipur war da british ki mateng pangduna meitei singi mathakta punishment pi bangamna ba british na makhoi bu kuki manipur da pusilakhibane lanphamadu da meitei british ki makhota maithikhi manipur gi ningtamba mangkhe matamadu da gi hauna kuki sing manipur da khunda laita ba khara horakhe india na kumja 1949 da ningkha tamduna manipur na india gi saru ama oikhibadagi makhata na kuki sing manipur da sanglaba sahi asida masing khangdana changselakhe ngasidi satellite mapping tawbada singda kuki khul masing khangdana leramba thengnare kuki gi missing lising da hengat khre samna harabada foreigner sing asina ngasidi manipur tangkhai ama khopchenduna manipur gi demographic amadi akoibagi phibamda asoba sapu ama pirakleba sina manipur gi issue asigi horpham amani haina su historian abijit chabdana makhatana phongdokhe kuki kanano haibagi matangda palladuna mahana hai kuki sing asi burmese nate makoide north burma natraga yuan natraga china gi mafam kharada khundaba tribe ne hariba mafam asigi burma gi border lansilaglaga manipur da pusilakibane sangsilakibane makhoi gi marakta kharana su makhoi jiu ne haina claim tawjaba lei kuki singi lol culture amadi dharma burma gi oidabana makhoi burmese nate haiba sisu asengba amane manipur da pusilakiba matamadu da british na makhoi bu christian dharma chathan kibane matang asida aikhoina panba yabadi bangladesh ki prime minister sheikh hasina na leba atuda military coup tawduna mahapu tanthoktrngai mamangda longchup lebak na project ke haiduna burma india amasung bangladesh ki lamkhai singlausilaga kuki singi oina christian country ama semnaba thorang tawre han lauthokpa laikhre asisu manipur gi issue amani haina historian abijit chabdana ANI da makhata na phongdokhe कप सिरप की इरांग मतुंगदा फरीदाबाद की न्यूट्रीमेट हेल्थ केयर की अंगांग संगोम पाउडर सोलिंगाई ओइरे हारी हरियाणा की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पिरकप रिपोर्ट अमगी मतुंगना मफम अदुदा लैबा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के कंपनी अमा ओइरिबा न्यूट्रीमेट हेल्थ केयर न पुथोकपा अंगांग की संगोम पाउडर की सैंपल अमा संगेंग तौबदा सोलिंगाई ओइरे थायराइड अमसुंग हक्सांग लुम्बा हेंगतपगी इशू लाखले हारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी तौदुना लैरिबा कंपनी असिना पुथोकलिबा संगोम पाउडर असे पोकपदगी na tha taruk phawbagi manungda laiba angang singda pithaknaba sangomne powder asi india gi mafam sinba thungna amadi atopa laiba kundasu export tawduna laklebane haryana gi food safety department na puthorakpagi matungina handakta loisin khiba diwali kumai yoromdaida factory adudagi lokhatkiba sample khara sangyeng tawbada laboratory report ki matungina sangom powder sing adu pikliba angang singna thakpada थायराइड अमसुंग मसाका हेरा लुंखटपगी खुदोंग थिनिया ओइबा कया थेंगनारकपनि हाइदे हिराम सिग मतांग द डिपार्टमेंट सिग माइकैदगी कंपनी अदुना नोटिस अमा इशू तौखिबगा लोइनाना पाखुंगाइदे कंपनी असि इन्वेस्टिगेशन चथाबा अतोपा कंपनी सिंग मनुंग द लिस्ट हापख्रबने पाव असिना एडमिनिस्ट्रेटर अमदि अंगांगी ममा मपा सिंग द चाउना मिपाइनिंगाय ओइबा वाफम कया मखा तारकले संगोम पाउडर अदुदा हक्चांग सोकपा याबा मसल यावबा अदुना अंगांग सिंगी हक्सेल द यामना सुकनिंगाय ओइरिबने न्यूट्रीमेट की संगोम पाउडर असिना पिकलिबा अंगांग संगी इम्यूनिटी बु हंथाहनबगी मचा अमा ओइरे हरियाणा की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पृथ्वी सिंहाना फोंदोरकपदा दिवाली मयाद डिपार्टमेंट अदुना चांगयंग तौनबा फूड सैंपल 34 लौखतखिबगी मनोंदा सैंपल 19 की रिपोर्ट फंगखिबदा सैंपल अहुम अमा हंगचांग सोंगनाय ओइरे हाइना लैबोरेटरी की रिपोर्ट अदुना फोंदोरकखिबने मदुदा अंगांग की संगोम पाउडर अदुसु यावखिबने रिपोर्ट अदुना मयेक सेंगना पल्लिबदी संगोम पाउडर अदुदा यावरिबा मसल सिंग अदु हाना पिथोकलबा स्टैंडर्ड सिंग अदुदगी वांगमदा पोयान यावरंबने मदुना मरम ओइरगा न्यूट्रीमेट हेल्थ केयर कंपनी की संगोम पाउडर अदु
सिजिन्नबदा सोकनिंगाई ओइ हाइना लाउथोरकपने अमरोमदा कंपनी असगी मपु तिवारीना फोंदोरकपदा मिरबगे कंपनी सिंगना सिलकप लालोंग ओइबे याय डिपार्टमेंट दा री इंस्पेक्शन गी अपील तौगनी हाइरि